Kay wataqa Perú suyunchi kallpayu huk llakananpaq hinallallam kasun. Ñuqaqa suyachkani elecciones chuya hinaspa democrático nisqan kananta. Ñuqaqa suyachkani kay elecciones nisqanpi postulaqkuna respetanakunanta. Hinaspa chayna, proceso electoral respetuoso y representativo nisqa apakuchun. Ñuqaqa suyachkani elecciones nisqanpi llapa willakuykuna chaskisqaypi chihapkachun. Hinaspa ñuqaqa chaypi libre mana acoso nisqawan voto yapariyta munani. Chayna lliwninchikpa votunchik aswanqa responsable hinaspa chipaq sunqu kananpaq. Ama nisun llapa imayna chiqninakuyta, tanqarisunchik respetanakuyta, tolerancia nisqanta hinaspa rimanakuyta. Kay elecciones 2022 watapi akllasunchik jawka kawsayta. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia.